والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصل السادس رد الشبهة التي وداها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. أمبي لشري ورننا من ينكن كتابه لشري ورده ورنا دفلني أقول لشري ورنا ka subuha do nyoni ka subuha do sagi na fenya gambilendo allati wadaha shaytan fenya gambilen minni subuha minni shaytan ya bilay fi tarki ni shaytan yo bila fi tarki alquran wa sunna qur'ana tolila ani tiden ka sunna wa itibai arai ani katugo haklina ko wala ahawai ani nindungon al mutafarriqati haklina munun nindungo munun farafaralendo al mughtalfati haklina munun nindungo munun nu nyogon sosolendo wa hiya anna al qur'an wa subha yamunye ko qur'ana wa sunnatan anitiden ka sunna la ya'rifuhuma illa al mustahid al mutlaq ko mo shite qur'ana ni sunna do fo mustahidu al mutlaq mustahidu al mutlaq be mustahidu al muqayyad be al mustahidu al mutlaq wa ya mu'min mustahidu ya chogo bela mana chogo bela lebe shaka yere jija ke dina fambe chogo bela ate dilo majhabila uba fondinde ma mustahidu al mutlaq al mustahidu al muqayyad wa yade mustahidu de malika mustahidu ya abaka mujhabi doronde kono abe majhabi min kono abe shiga ijtihadu ke uluka delila wala me mustahil mutlaqute bo ko shaytane ya bila mugo haklila ko qur'ana ani ciden ka sunna ko mugo shitu do itese ku do ka kuma nuye ku lakala mugola ku kala fonni kera mustahil mutlaqwe wal mustahidu huwa al masufu bikaja wa kaja mustahidu infana mankutu do de be o de bu bolo ko ni mo munu mankuturanu uluye ko ede mustahidu ye aw safa la allaha la tujadu tamata fi abi bakr wa umar bo ube mankutu munu fana fo ko fo ulu de kasabati mustahidu la iba soro mankutu iku dafalen soro mogola ka gele har abubakar siddiq umar ibn al-khattab iko mankutu dafalen soro wala akagele fa in lam yakunu lil insanu kadhalikan falyarid anhuma faradan hatama kuni mugummi komme nimo ode do fana nima ko mustahidu da yimo saratu de do o mankutu tuila ko qur'ana ni sunna ke ku bilade jakwa ke kana magala kubu lakala la sakka wala iskala fihi ko ka qur'ana ni hadisato de pew وشكتولا نغمبتولا إكو تويري ومن طلب الهدى منهما فهو إما جنديغ وإما مجنون كولا كوني مغمي دوني ني كندا ني قرانا لا أني حديثا نينكانكا من كتو منو فورا مستهد مطلقا من كتو منو فورا وما سبتي إلا إكو يبي دوني ني قرانا أني سنة كنو كفرا أوكا كسرو سارتو مدى فايبولو كو جنديغ دي وبي فاتو دي لأجل صعوبة فهمهما ko paske qur'ana ni sunna nu fulaka fami gela koso fa subhanallahi wa bihamdihi Muhammad ibn al-Wahhab ko akoseni abi alay tanu bi alay kam bayyana Allah subhanahu shar'an wa qadaran khalaqan wa amran fi radd hadhihi subha al-man'unati ako akacha lay pangali minke sariyala alay bangali minka kala tigala alay bangali minka ka dalila alay bangali minka ka nyamar kanna kanni subha dangali kasagi min wujuhi shatta la halawla la halamun taklanyere balagat ila haddi daruriyat li amma alayni subha nunu sagi chogola chogomi chogoya bela bebodo
بيبو دو ضروريات الأمة تقويا مني بيبو دو ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما هذا مدين كمان تفندو لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أقول لكم قرآن كنو كم من ألك لا جابك كما كو أواجب لهم بتشامنك الله أواجب لهم بتشامنك وتلي منيا إن جالنا في أناقهم أغلالا أقول لكم قرآن كنو كو عليه نجلغو دكو كنا فهي إلى الأذقان كون نجلغو نونو كو أبو أكاد بمبكلو كرو فهم مغمهون وكاكون كروتا لندو سامفي وتسكي كون جيكي كياليكي وجالنا من بين ايديهم صدا كو الاكو علي براشيد يكون نيفي ونتشينيه ومن خلفهم صدا علي براشيك وكفي ونتشينيه فاقصيناهم فهم لا يبصرون نيو فندتو وتسكي تشينيه وسواء عليهم انذرتهم ابيد كلين نونم بولوين نونم بغبغا أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبي أمو بغبغا نونون تليمانيا إنما تنذر من تبع ذكرى وغشى الرحمن مغود بي بغبغا مغمي نابا سرى ألاني مغمي بيتو كوراناكو أبي سرى ألاني دغولا ولوتو بلا مغود بي بغبغا فبشره بمغفرة وأذن كريم ننتو بلا مغود نسونجا ني ألاك الجنوب يافاي أني ألاك سرى سرى من كبو دونك نيمتينو آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نسين شيخ محمد وهاب كمتين بني هذا هو الأصل الأخير هو مهم جدا شيخ سال فوزان كسره لا أكون نيني لسر اللبنيني كون لسر فنا حاملين كسبه وهو أنهم يقولون نلسل مني مغو بافو إن لا نعرف معاني الكتاب والسنة كو أنت سكا قرانا كمانا دواني تيدن كسنة ولا يمكن أن نعرفها كو أنت سكا نونون دو لا يعرفها إلا العلماء الكبار كو كقرانا كاللانيني أني سنة كاللانيني أنو كمانا كو موتس تسكو دو فوني دوني كبغباوتي مانا لسر سبانا مونياتو ni dina faamulen to mogo bolo jinya kono na nyagambilen do ayalle sir woro defo nu yen nunu faamu hada madum belni Allah halamin na jinya kono ani dina rebe chogo me jinya kono be boda soro yerela ni lesri fana abe mogo bolo hari jamana en kono munya to dina masika faamu jamana nunu kono parce que ko qur'ana tawsir munu fulen no ye saratu de kula ko ewa saratu dobe ko numa dafa ela ko manka qur'ana tawsiri donc ne qur'ana farama tawsiri dina de do chogodi ubi be shaka fo ko ni mo mi mashe sambina ni ko tesga qur'ana tawsiri bo tiren ka hadisaw uba fo ko ewa mankutu dobe saratu dobe ko no saratu madafa ela ko manka maga tiren ka hadisawla bo wode ya to fugu doron tumbe kalaya ite sega maga qur'ana la ite sega maga sunna la ko parce que yo sartu de ko ulula sew mamru ibn wahab de patile la lu fana yen nunu soro ya kuma na o ka odela fa yuqalu lahum sew sal fawzan ko amba fo nunun tigiye munun ba fo ko mo gote sega qur'ana fam mo gote sega sunna ka maana fam fo doni ke baga belebele baw fa yuqalu lahum amba fu ma alquran fiha ashiya wadihatu ya'rifuha li amni amba fo qur'ana ko dobe qur'ana kono ulu jelen do har kalambal be wuludo o ya'rifu hal muta'allimu kalande mbudo taqumu biha al hujjatu ala al khalqi o kuma sina huja be jonu ye danfeunka qur'ana fule ko dobe qur'ana la ulu jelen do kalambal budo kalande mbudo ulu nana ka huja jomoka wa fihi ashiya qur'ana kono ko do fana ba kono la ya'rifuha illa al-ulama mawsutun uludo ni doni ka bawte wa fihi ashiya la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla ko do be qur'ana kono fana mawsito uludo yereni ala kelempewte qur'ana tilani ne katani ni chogodela ko do be qur'ana kono kalambali be har kalambali be ibolu do kalanda ubudo ulu da bora ka huja ye jo mogoka ko dobe qur'ana kono doni ke baga bawde bo uludo ko dobe qur'ana kono ala kelem tawde be uludo nam yujadu fil qur'an
وسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. ko do be qur'ana kono ko do be sunna kono mo sito ulu do ni mustahidul mutlaqute qur'ana yoro do be hadisa yoro do be mo sito ulu do ni mustahidul mutlaqute lakin tujadu ashiya'un kathiratu ya'rifuha al-awam me kuncha man fana be suru qur'ana la be bodo يعرفها المتعلم الذي هاج على قدر يسير من العلم. kalandem bo ludo ko do be qur'ana kono bebo do ko do be qur'ana kono kalandem mi ni doni fitini soro do ibo uludo. masala qawluhu ta'ala misali alaka kuma wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. ni alako aye ala kilimpe bato akana foy fara alaka ni aya qur'ani ni fora doro hari wa mugammi nyek wa kalambaliye ibe nin koni do ala kilimpe ko bato foy kana fara alaka. وقوله إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أنا آية من أنا على كل مغمغ نيفهم وربطوك فرالك الجنة دوني حرام يرى إما يبدو جهنم تسمى دكونو نين فورا أقول فورته بيبن نفهمه. ومثل لا ولا تقربوا جنا ومثل لا تقربوا ولا تقربوا جنا أنا مثالي لأني على كنا جل جنا يلا nini fura qur'ana kono kuro forate bebe nin kuro famu wa mislu hurmata alaykum almaytatu ani misali la ni ala ko jifa sogo ni ala ya haramu yauka nini aya na nyogona fura ya kuro fote beba famu wa mislu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ani misali aya minana ni ala ko chide ma fu mu'minu chema uye ko unyew yelun uka jigi kabo haramu ma uku kanye fela utanga bebe ninkorodo hajihi umurun wadihatun ya'rifuha li'ammi ija sami'aha nunu nye ko jele unde har ni karambali nunu medro abe nunu famu nunu ye ko jele unde har ni kalambali na ye nunu medro abe nunu do na yume yadawuna suruta lil mustahid al mutlaq وبسرعته دوكي مستهد المطلق وبسرعته دوكي ولا قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس إذا سرعته دفلين سر مغو منون كاني كتم مغو بكايري إتو سرعته دفلين سر أوتيجيري لا مثل أبي بكر وعمر أو بكر ينغنا أن عمر ينغنا وسرعته دوفو مستهد المطلق نفي وسرعته دفلين تسر هر أبو بكر أن عمر وهذا شروط ودعوها من عند أنفسهم نسرتي سقو منو فلان نيني وين نسرتي سقو دو ويرد فدرو كوفو كوبو كابو ويرد يقول الله تعالى ألكم مسمين كورتالين أفلا يتدبرون القرآن ألكم يالا أو تقرأنا جاتا من كتاسوا هذا عمو للمسلمين ni alako beka qur'ana tasi ika jate mina katasi ninye gurubali ala kambe silama bedema ala ma fo afala yatadabbaruna alqur'ana alla nyinite ko ewa mustahdi mutalaqaw ni la nyini ala ye bede nyamar ya bede silama bede ka qur'ana tasi kullu ya'rifu min alqur'an ma yassara Allah lahu hada madin kelen kele be ibe fen faamu qur'ana la ala ye min no yaye fali ammi yahsulu ala ma yastatu min ya kalambaliye ala ya latiga kan min faamu qur'ana kuna bo faamu wal mutaallim yahsulu ala ma yastatu min ya kalandem fanaye ala ye awashe ko min ya ka faamu qur'ana kuna bo faamu warashiqu fil ilmi yahsulu ala ma yastatu min fana sabatilembe doni la doni sabatilembe abolo afana bise ka fendo faamu qur'ana kono fendo do qur'ana kono mi na sheko e minye anzala min as-samai ma'a fasalat awdiyatu biqadariha alaye doni misale mugo ka donu nu ka faamu te kelenya qur'ana la ala ya misale ya be ke ko misanji ni sanji jigina dugukolo ka dugukolo dunya dinga be dugukolo ka ko be dugukolo ka bebi ko kelenkele ba ka hakede ta jinna ko ba ale be fa ka haketa jinna ko fitini ale be fa ka haketa jinna ko minye chamance ta ya ba ka hakede ta jinna kullu wadi ya'khudhu min shayli qadaruhu
dinga be dinga hake menya abo hake inde minajinna kazalika al-ilmu anjalahu Allah wa kullu qalbi ya'khudhu minhu biqadri aw doni fana bo togodela doni min fulanyi dusukun kelen be ala ye doni min jigite dusukun kelen be ika dusukun hake ibode ta doni la qalbul ammi min ya kalambali aleka famu hake na ka dusukun hake be shaka min famu dama qur'ana kuna bode ta wa qalbul mutaallim kalandin fana akad dusukun ndiya be hake min abo hake de ta doni la wa qalbul alimi doni ke fana doni ke bagabba fana akad dusukun hake min ya bode ta doni la wa qalbur rasiq fil ilmi min fana sabati lembe doni la afana dusukun hake min ya bode ta doni la wa kullu wahidu ya'khudhu bi qadrihi hada madin kele be ikad dusukun hake ibode ta doni la wa bi qadri ma ataahu Allah min al-fahmi ani ala yafahamu min dima ibo fahamu hake de ta doni na amma annahu لا يفهم شيئا من القرآن إلا مستهد المطلق فهذا كلام غير شيء مكافو كم مغتسك فوي فامو مغسيتني إتسك فوي فامو قرآن لا فني كير مستهد المطلقين ويكما يا سهلنتي أمبسك أفوكوني الله يدوني من جيجي مغو كلين كلي دسكون حكي من يبورة دوني لا مغو كوني تكلين دوني نفامو لا بنيك فامو حكي دوني لا benu ka duskon hakelo doni la me kafo ni make musahidul mutalaqu de ko to suka fuide famu qur'ana la wote kuma sahalenye wa yaquluna muhawalatu fahmi alqur'ana min taklifi bima la yastatu uba fo fana ko ni mo min ko ka fere de kai ka qur'ana famu ko oyo ko de ko mi ni yire bila kola ko me ko to sa koro wa shurutu allati jakara hal ulama wa qalu la budda أن تتوافر في المفتي يريدون بها المستهد المطلق سرط منون نانا دون كبا يسرط منون فو نوكو أفو سرط كسبت مفتي ولا كل يني مني مستهد المطلق مفتي كسرط وير مستهد المطلق كسرطو دي ولا يريدون أن لا بد أن تتوافر في كل من يريد أن يتدبر القرآن mana saratu munun be mufti yala o saratu ye musari mutalaqu de ka surutu ye me o surutu la nyinite konni mugomi no surutu masabati la ko te sika qur'ana famu ite sika qur'ana tasi surutu no la nyinite oye o yastafidu minhu bo ibe pour ka fayda soro ko o surutu la nyinite konni o surutu te ite sika qur'ana tadabburu umi no surutu te ite sika fayda soro qur'ana la nyetoye summa hiya surutu al-istinbata surutu al-istinbatu al-ahkam al-qamilatu al-qafiyatu summa hiya surutu o ko fi suratu do suratu munu kiru munun dogolendo ni ba fi kaw kiru nunu ku sobe ku bo ko o saratu nunu lanyini yo ode walaysat saratan fi fahm al-umur al-wadiha nek saratin nunu makfo pour ko jele munun be pour kawlu famu saratu nunu mafo o kama mana har doni ke bawo yo saratu munun fo muftila ani musayidul mutalaqu o yede ni ba fi ka kiri dogole undo istimbatu kulubo saratu nunu lanyini ode saratu nunu lanyini te ko fa ka fo saratu de ka sabatila pour ka qur'ana tadabburu fo saratu de ka saratu sabatila o pour ka fayda sur qur'ana la fo o saratu de ka sabatila la nyini to oye tuguni o saratu munun da bora de ni ba fi ka kiri de golen de istimbatu o saratu da bora o de kama ne o saratu ma da bora qur'ana yoro munun jelon do saratu ma da bora o yoro kama misal tauhid wa shirk misalila tauhid yoro o saratu te ka fo ka tawhidi famu o saratu de ka dafa ila la wa shirku fulan ka foya donc o ko jolende ka fo to ska fulan ka foya famu fo o saratu de ka dafa ila la wal wajibatu jahirati wajibu munun bangalendo ala ye ko wajibule munun ko bangale munun wajiba mugoka o bi ko ka wajibule famu ka soro saratu to la wal muharramatu jahirati haramu ko munun bangalendo mo be shaka wuludo ka soro saratu madda faila hadhihi al-ayat
في المعارضين عن تدبر الكلام الله شيخ محمد بن وهب فلك آية منون كلا وآية لنين مني مغو منون بوبا كألك كما تاشي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أني مغو منون بوبا كأواتيرين كما تاشي كوباسيكو أسارتو مدافع أولولا دونك آية منون كلا وآية يدللو تهودك وآية كلام كوني دي مغو منون بوبا كقرآن تاشي مغو منون بوبا كتيرين كسنة تاشي آية نونون كلنا أولودك وفي آخرها الذي من الله عليه دونك كما ولبا نألا يفون نشريا كاكا وهو من تبع ذكرا من تبع ذكرا وغشي رحمن ويري نمو من تغرى ألك قرآنكو يسرنا ألا يقندولا فهذا مثل لفريقين دونك نيني مثالي دي جماكولو فلاي جماكولو منون بنا ألا تاما أني جماكولو منون nsonna ala tama aya inana katalen go so jama kulu fula de la donc ale tumame ayene aya ufo munu sonna kunyeshe qur'ana ma kunyeshe ala tama katugo ala tama ayo ulu tafo donc munu fana banna ka qur'ana tashi ka tadabburu donc aya imbe ulu fana ka misale fulana na khatama risalata bimisli ma badaha bihi bihamdillah wa salatu wassalamu ala rasulih aya kalitri min fulani aya dafa ya damina ni cogoya minye aya dafa ni onyogona ye kasalli cidenka wa haja min mahasini talif minye kitabu wala hina kitabu dilali o jogo nyuman do de ninye wa talimi ani mugola kalan jogo nyuma do de ninye wa jalika bisanai ala allah awwala wa akhira wa yajma ka alatanu ika folola ika kuma folo ka alatanu allaba wa salatu wassalam على رسوله معلم الخير والداعي إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وبتا فنانيا تلي الحمد لله بيالتنو وأنيا فوانكون نونيا كتابو أكا عليك كتابو أكا والله لي عليما أكا والله لي كبورك أكا دونيرا عليك أكا والله لي كفانا بور أني مغوكا نيغوندا ko abaka doni bange aleka kitabu wala hili abe hada madawunde lajje defo munumbe ko munumbe nu kanka bange mogo ye kuta fando ula aleka kitabu wala hibulu de kakachaya donc mbalimon sungalo ambe ala tanu folo ambe ala tanu beka ala de fembela tumama ye sungalo no yanye kaseni ndegara manana alla banyorola tanu be ala ye na ya suni no yanye ani joli fana ye min nogoyanya ayo nogoyanye amba deli fana aku minanye ala tanunen kofe mogo koni silama nyuman be anka foli be kata bema ambe dowke beye ala ka baraw fota keta nyuman ala kumina anka juguman ala ka temuka balma misiri anya ala tanu mogo de bora foyoroja kana itikafu ke mogo fana bake ka bu foroy uyoroja kana faranka kandeme anka batoke ni ubenu yerede kama bu wo kele bena ibena yerede ibene batode ala kama ibake ni ala de no tabal malla yashkurun nas la yashkurullah mogo teshaka mogo barkada iteshaka ala barkada donc ni fana min babi ta'awun alal birri wat taqwa nunu na nyogona yede kan nyogon deme batola ala ko nyuma ala nya siranya ka nyogon demela nimbe do ode kono ambe befo munum bora yoroja ka itikafu ke kanan deme an ka nyogon giriya ka nyogon sembentia ka nyogon kanu ala kama kanu dina cinya kanu kama ambe ala delala ka si janni kana de annuma demi senu munu nyalla salli ambe do kuye ala ka kinani si jandama ambe te saka befo kelenkele mo be barar la misirin kono misirin ka bara kola mo be yere jija la misirin kono ambe ala deli ka do ka beye ala ka sini Canada be ma ka dusun kala sidama ambe ala deli sanwureta ala ka yiranna namba ke nyogon feya ko mi nyinanta anya ke chogomi to surambe wosha kammin kambeye sungalo de banna lama bade tuma mi ciren fatura mogo doko lube murti ka bo dina la ko ni nya banne Abubakar ko ade akum man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu
awa abubakar sidi ko ni mu'min tumbe muhammadu de batu muhammadu ko ni sara mais ni mu'min tumbe ala de baton ala masade ala be donc sungalo de sara sungalo de banna mais ala ma bade bato summin kera sungalo kono ala kama nafila munun kera sungalo la ala kama sungalo de sara sungalo de banna ala ma bade donc an kan janto an yere la har be an ka continue bato non an ka continue cesiri la salu ñinan ta de fule ka kete l'état de radression ni ambe ala de la kasura la yambe ama la tigew dira malikaw makoy kata ñinan ta fo salon fo e wa samure ka l'état radri a ñamariya be dira malikaw ma yala mogo min be samure taye ou be mogo min taye ou be abi soro cogo min o be dira malikaw ma o be aw bolo gundo de la wala o be min na cesiri de banka mogo caman ye salon ta kɛ ɲinanta mu sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a ye dɔw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mu dɛsɛra k'a jɔ a ye ewa ko wɛrɛ sɔrɔ o la an bɛ ala deli o bɛ min na hadamaden wagati b'i cɛsiri dɛ i cɛsiri latigɛw dira malikɛw ma an kan cɛsiri an kan jiriya ayiwa diinɛ tiɲɛ fana an k'o de ɲini koyi diinɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min a ka ja cogo o cogo o de ɲini dɛ o de y'a to dɔw bɔra banko dɔw bɔra fo kati fanfɛlaw la ka na mundo misiri kacaw mais an bɛ diina tiɲɛ ɲini de la an bɛ sababa ɲini de la o de y'a to ciden ka sɛbɛw tun bɛ kalo kelen san kelen u b'a kɛ hadisa kelen nɔfɛ tiɲɛ ɲini ani diina ewa sababa ɲinili wagati sera de donc an bɛ ala deli komi wagati kɔrɔlen do an bolo an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ni ala sɔnna kuranna kɔni bɛ dafa bi ni ala y'a kɛ a ma kɛ sali ye toujours an bɛ se ka hakɛ min jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'a kɛra sali ye fana an bɛ ala deli ala ka san wɛrɛ ta yira na ala ka bato bɛ mina salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الأصل السادس رد الصبهة التي وداها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة أمب لشري ورننا من ينكن كتابه لشري ورده ورنا دفلني أقول لشري ورنا ka subuha do nyoni ka subuha do sagi ma fe nyagambilen do allati wadaha shaytan fe nyagambilen minni subuha minni shaytan ya bilaye fi tarki ni shaytan yo bila fi tarki alquran wa sunna qur'ana tolila ani tiden ka sunna wa itibai arai ani katugo haklina ko wala ahawai ani nindungu المتفرقة حكلنا منون نندوا منون فرفرلن دو المغتلفة حكلنا منون نندوا منون نو نيغون سوسولن دو وهي أن القرآن وسبها يموني كو قرانا وسنة أنيتيرن كسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق كو مغشيت قرانا نسنة دو فو مجتهد المطلق مجتهد المطلق به مجتهد المقيد به المجتهد المطلق ويا مغمي مجتهد يچوكو بلا مانا چوكو بلا لبشكا يرجيجا كي دينا فام بچوكو بلا اتي ديلو مجهبلا وبافندين دما مجتهد المطلق المجتهد المقيد ويد مجتهد دمالك مجتهد يا اباك مجهبي درون دكونو abe majabi min kono abe sika istihadu ke uluka delila wala me mustahil mutlaqute bo ko shaytane ya bila mogo hakilila ko qur'ana ani ciden ka sunna ko mogo shitu do itese ku do ka kuma nuye ku lakala mogola ku kala fonni kera mustahil mutlaqwe wal mustahid huwa al masufu bikaja wa kaja mustahidu infana mankutu do de be o de bu bolo ko ni man mo munu mankuturanu uluye ko ede mustahidu ye aw safa la allaha la tujadu tamata fi abi bakr wa umar
bo ube mankutu munun fana fo ko fo ulu de ka sabati mustahidu la iba soro mankutu iku dafalen soro mogola ka gele har abubakar siddiq umar ibn al-khattab iku mankutu dafalen soro wala aka gele fa lam yakunu lil insanu kadhalikan falyarid anhuma faradan hatama kuni mugummi comme nimo ode do fana nima ka mustahidu da yimo saratu de do o mankutu tuila ko qur'ana ni sunna ke ku bilade jakwa ke kana magala kubu lakala la sakka wala iskala fihi ko ka qur'ana ni hadisat to de pew o shikato la nyagambi to la iko to de o man talaba al huda minhuma fa huwa imma jindigu imma majnun ko ola ko ni mugummi ni doni nyini ni kanda nyini qur'ana la ani hadisa nin kanka mankutu munun fora mustahidu mutlaka mankutu munun fora o masabati ela e ko be doni ni qur'ana ani sunna kono ka fara o ka kasoro saratu madda fay bolo ko jindigi de ube e fatode li ajali su'ubati fahmihima ko paske qur'ana ni sunna nu fulaka fami gela koso fa subhanallahi wa bihamdihi muhammad ibn al-wahhab ko akosani abi alay tanubi alay كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رد هذه الشبهه المنعونه اكو اكتا لا يبنغلي منك سريالا الا يبنغلي منك كلا تغلا الا يبنغلي منك كداليلا الا يبنغلي منك كنيامر كنا كن شبهه دنغلي كاسغي من وجوه شتى لا هلا ولا لا هلا من تكلنيري بلغت الى حد ضروريات الامه ala yenni subuhan nunu sagi chogola chogomi chogoya bela bebodo daruriyatil amma chogoya minni bebodo walakin aksara an-nas la ya'lamun ma hada maden chamante fendo laqad haqqa al-qawlu ala aksarihim fahum la yu'minuna akwala ko qur'ana kono ko minni alaka la jabaka kuma ko awajibulen be chamanka Allah awajibulen be chamanka utalli maniya inna jalina fi anaqihim aqlalan akwalako qur'ana kono ko alayhi naga jolgo de ko kanna fa hiya ila al-azqan kun naga jolgo nunu ko abu awa uka bombo kolo koro fa hum muqmahun uka kun koro talendo sampe utesega kun jigi kayelike wajalina min bayna aydihim sadda ko alako alayhi baraside ko nyefe unu tinyanye wa min khalfihim sadda alay barasika kofe unu tinyanye fa qasaynahum fa hum la yubsiruna nyu fana datugu utesaka tinyaye wa sawawu alima anziratahum abede kelenye nunum bolowe nunum bagabaga am lam tunzirhum la yu'minuna ube umu bagabaga nunun telimaniya inma tunziru man taba dhikra wa ghashar rahman mogode be bagabaga mogommi na abashira alanye mogommi be tugu qur'ana ko abashira alanye dogola ولوت بلا مغود بي بغا فبشروا بمغفرة وادن كريم ننت بلا مغود نشونجا ني علاك الجنوب يافاي اني علاك سرا سرا من كبو دونك نيمتينو آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نشين شيخ محمد وهاب كمتينو بني هذا هو الأصل الأخير هو مهم جدا شيخ سال فوزان ko sarahula ako ninye lesiru labayinye ko ni lesiru fana hamile ndo kosobe wa huwa annahum yaquluna ni lesiru munye mugo bafo inna la na'rifu ma'ani alkitabi wa sunna ko anta saka qur'ana kamana do ni ciden ka sunna wala yamkun an na'rifaha ko anta saka nunun do la ya'rifuha illa al-ulama al-kubbar ko ka qur'ana kallanyini ani sunna kallanyini anu kamana kumu tistese ku do foni doni ke baga bawte mana lesri sabana munyato ni dina famu lento mo bolo jinya kono na nyagambilendo ayel lesri woro defo nuyen nunu famu hada madum belni Allah halamin na jinya kono ani dina rebe chogo me jinya kono be boda soro yerela ni lesri fana abe mo bolo hari jamana kono munyato dina masika famu jamana nunu kono parce que ko qur'ana tawsir munu fulen no ye saratu de kula
ko ewa saratu dobe ko numa dafa ela ko imanka qur'ana tafsiri donc ne qur'ana farama tafsiri dina de do chogodi ubi be shaka fo ko ni mo mi mashe sambe nani ko ite saka qur'ana tafsiri bo tiren ka hadisaw uba fo ko ewa mankutu dobe saratu dobe ko no saratu madafa ela ko imanka maga tiren ka hadisawla bo wode ya to fugo doron tumbe kalaya ite saka maga qur'ana la ite saka maga sunna la ko parce que saratu de ko ulula shaw mamru ibn wahab de patile la lu fana yen nunu soro ya kuma na oka odela fa yuqalu lahum shaw sal fawzan ko amba fo nunu tigiye munum ba fo ko mo wote saka qur'ana famu mo wote saka sunna kama na famu fo doni ke baga belebele baw fa yuqalu lahum amba fu ma alquran fiha ashiya wadihatu ya'rifuha li ammi amba fo qur'ana ko dobe qur'ana kono ulu jele ndo de har kalambal be wuludo wa ya'rifuha almuta'allimu kalande mbudo taqumu biha alhujjatu ala alqalqi wa kuma sina huja be jonu ye danfeunka qur'ana fule ko dobe qur'ana la ulu jele ndo kalambali budo kalande mbudo ulu nana ka huja jomoka wa fihi ashiya qur'ana kono ko do fana ba kono la ya'rifuha illa ulama mawsutun uludo ni doni ka bawte wa fihi ashiya la ya'lamuha illa Allah azza jalla ko do be qur'ana kono fana mawsito uludo yereni ala kelempewte qur'ana tilale ne katani ni chogodela ko do be qur'ana kono kalambali be har kalambali be ibolu do kalanda ubudo ulu da bora ka huja ye jo moka ko dobe qur'ana kono doni ke baga bawde bo uludo ko dobe qur'ana kono ala kelem tawde be uludo nam yujadu fil qur'an wa sunnatu umur la ya'rifuha illa al mustahid al mutlaq ko dobe qur'ana kono ko dobe sunna kono mo shito uludo ni mustahid al mutlaq te qur'ana yoro dobe hadisa yoro dobe mo shito uludo ni mustahid al mutlaq te لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها الأوام نكون كما فنا بسر القرآن لا بيبودو يعرفها المتعلم الذي هاج على قدر يسير من العلم kalandem bo ludo ko do be qur'ana kono bebo do ko do be qur'ana kono kalandem mi ni doni fitni soro do ibo uludo masala qawluhu ta'ala misali alaka kuma wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ni ala ko aye ala kelempe bato akana foy fara alaka ni aya koro ni fora doro hari yewa mugammi nyewa kalambaliye ibe nin ko ni do ala kelempe ko bato foy kana fara alaka wa qawluhu innahum man yushriku billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna wa mawahu an-nar ani aya minana ni ala ko ni mugomugo ni fengore bato ka fara alaka arjanna doni haramu yara ema ibe do jahannaba tasuma de kono nin fora akuru forate bebe nin famu wa masal la wala taqrabu jina wa mislu la taqrabu wala taqrabu jina ani misali la ni ala ko kana gele jena yalla nin fora qur'ana kono akuru forate bebe nin kuro famu wa mislu hurrimat alaykum almaytatu ani misali la ni ala ko jifa sogo ni ala ya haramu yauka nin aya na nyogona fora ya kuro fote beba famu ومثل كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أنا مثال آية مننا ni ala ko cide ma fo mu'minu cema wuye ko unyew yelun o ka jigi kabo haramu ma o ko kanye fela utanga bebe nin korodo hajihi umurun wadihatun ya'rifuha al-ammi ija sami'aha nunu nye ko jelunde har ni karambali nunu medro aben nunu famu nunu ye ko jelunde har ni kalambali na yen nunu medro aben nunu do na yume يدعون الشروط للمستهد المطلق وبشرطه دوكي مستهد المطلق وبشرطه دوكي ولا قال لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس إذا شرطه تو دفلن شر مغم من كاني كتم مغم بكايره يتو شرطه دفلن شر أوتيجيره لا مثل أبي بكر وعمر أبو بكر ينغنا أن عمر ينغنا وشرطه دوفو مستهد المطلق نفي وشرطوا دافلين تسرو هر أبو بكر عن عمر وهذا شروط
ودعوها من عند أنفسهم نسرتي سقو منو فلان نيني وين نسرتي سقو بو ويرد فترو كوفو كوبو كابو ويرفه يقول الله تعالى ألكم مسمين كورتالين أفلا يتدبرون القرآن ألكم يالا أو تقرأنا جات من الكتاسي هذا عمو للمسلمين ni ala ko be ka qur'ana tasi ika jate mina katasi ni nye globally ala kambe silama de bedema ala ma fo afala tadabbaruna alqur'ana alla nyinite ko wa mustahdi mutalaqaw ni la nyini ala ye bede nyamar ya bede silama bede ka qur'ana tasi kullu ya'rifu min alqur'an ma yasara Allah lahu hada madin kele be ibe fen faamu qur'ana la ala ye min no yaye fali ammi يحصل على ما يستطيع من يكلمبليه ألا يلتقى كم من فهم قرآن كنا بفهم والمتعلم يحصل على ما يستطيع من يكلمدين فنايه ألا يواشيك من يكفهم قرآن كنا بفهم وراشق في العلم يحصل على ما يستطيع من فنا سبتلين بدوني لا دوني سبتلين بابولون afana bese ka fendo faamu qur'ana kono fendo do qur'ana kono mi na sheko e minye anzala minas samai maa fasalat awdiyatu biqadariha alaye doni misale mugo ka donu nu ka faamu te kelenya qur'ana la ala ya misali ya be ke ko misanji ni sanji jigina dugukolo kan dugukolo dinga be dugukolo ka ko be dugukolo ka bebi ko kele ba ka hakede ta jinna ko ba ale be fa ka haketa jinna ko fitini ale be fa ka haketa jinna ko minye chamanche ta ya ba ka hakede ta jinna kullu wadi ya'khudhu min shay'in qadaruhu dinga be dinga hake minya abo hake inde mina jinna kazalika al-ilmu anjalahu Allah wa kullu qalbi ya'khudhu minhu biqadri ayo doni fana bo chogodela doni min fulanyi dusukun kelen be ala ye doni min jigite dusukun kelen be ika dusukun hakke ibode ta doni la qalbul ammi min ya kalambali ale ka famu hakke na ka dusukun hakke be shaka min famu dama qur'ana kuna bode ta wa qalbul mutaallim kalandin fana aka dusukun ndiyabe hakke min abo hakke de ta doni la wa qalbul alimi doni ke fana doni ke bagabba fana akad biskun hake min ya bode ta doni la wa qalbu rasiq fil ilmi min fana sabati lembe doni la afana biskun hake min ya bode ta doni la wa kullu wahid ya'khudhu bi qadrihi hada madin kele be ikad biskun hake ibode ta doni la wa bi qadri ma ataahu Allah min al-fahmi ani ala yafhamu min dima ibo famu hake de ta doni na amma annahu لا يفهم شيء من القرآن إلا مستهد المطلق فهذا كلام غير شيء مكافو كم مغتشك فوي فامو مغشتني إتشك فوي فامو قرآن لا فني كير مستهد المطلقين ويكما يا سالنتي أمبسك أفوكوني الله يدوني من جيجي مغو كلين كلي دسكون حكي من يبورة دوني لا مغو كوني تكلين دوني نفامو لا بنيك فامو حكي دوني لا benu ka duskon hakelo doni la me kafo ni make musahidul mutalaqu de ko to suka fuide famu qur'ana la wote kuma sahalenye wa yaquluna muhawalatu fahmi alqur'ana min taklifi bima la yastatu uba fo fana koni mo min ko ka fere de kai ka qur'ana famu ko oyo ko de ko mi ni yire bila kola ko me ko to sa koro wa surutul lati jakara hal ulama wa qalu la budda أن تتوافر في المفتي يريدون بها المستهد المطلق سرطو منون نانا دون كده يسرطو منون فو نوكو أفو سرطو كسبت مفتي ولا كل نيني مني مستهد المطلق مفتي كسرطو وير مستهد المطلق كسرطو دي ولا يريدون أن لا بد أن تتوافر في كل من يريد أن يتدبر القرآن mana saratu munun be mufti yala o saratu ye musari mutalaku de ka surutu ye me o surutu la nyini te konni mugomi no surutu masabati la ko te sika qur'ana famu ite sika qur'ana tasi surutu no la nyini to oye o yastafidu minhu
bon ibe pour ka fayda soro ko o surutu la nyinite konni o surutu te ite sika qur'ana tadabburu ube no surutu te ite sika fayda soro qur'ana la nyinito ye summa hiya surutu al-istinbata surutu شروط الاستنباط الأحكام القاملة القافية ثم هي شروط وكف سورة دودو سورة منو كيرو منو دغولندو نيبا في كاو كيرو نونو كو صغبه كوبو كو سورة نونو لانيني يودي وليست سورة في فهم الأمور الواضحة نك سورة نونو مكفو pour ko jele munum be pour kawlo famu sورة نونو مفو okama mana har doni ke bawo yo sarti munu fo muftila ani musayru mutlaqo o yede ni ba fe ka kiri dogole undo istimbatu kunu bo sarti nunu lanyini ode sarti nunu lanyini te ko fa ka fe sartu de ka sabatila pour ka qur'ana tadabburu fo sartu de ka sartu sabatila o pour ka faida sur qur'ana la fo o sartu de ka sabatila lanyini to oye